কবি তইতো কবি বাৰু যিয়েই নহওক উপযুক্ত বিনৰ শুনিলে যুৱকক পৰিচয় এওঁৰে সত্য পৰিচয় লৈ মোৰ প্ৰাণ সাবিত্ৰীকে এওঁকে মই ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰা তোমাৰ কি নিবেদন আছে মোৰ ওচৰত মই তোমাৰ সকলো দুখ মাৰ্জনা কৰিছো বাৰু তুমি কোৱা তোমাৰনো কি দুখ আছে মোৰ ওচৰত কিন্তু মহারাজ দুর্ভাগ্য বশততেও পিতৃ মাতৃ মহারাজ সত্যবাদী কিন্তু পৰৰবে জীৱনদান দিবলৈ উদ্ভাৱন কৰে একমাত্ৰ মৰমৰ কন্যা সাবিত্ৰীক তেওঁৰ হাততে অৰ্পণ কৰিব বিচাৰে কেনে মহারাজ সুন্দর হব তথাপিও জীৱনত মৃত্যুৰ দুৱাৰ পাবলৈ ভয় মাত্ৰ মহাৰাজ কোনো দৈৱজ্ঞ কৈছিল মহাৰাজ দৈৱজ্ঞ কৈছিল হস্তমনৰ সত্যমনৰ হস্তমনৰ সেই পাহাৰ কৃষ্ণৰ সৈতে
여성 오타 와서 허락이도 미랍도만 조금만 싼 너네 막걸리 사기만 해 제일 한 것도 아니고 좋은 거야 뭐냐 이만 바하살 바트가 하이 말아 바바를 빅카리 알완 바트가 하기 막은 뭐라 하는 나로 하지 또한 3번하고 어떤 살지 약속하는 어떤 라고 하나님 발자가 들어보니 아마 아리집에 바트가 하여 얼마 아직께 거기라 뭘 깊이벌 아론가 보내려면 비었구나 나무에 깊이 맞게 내가 진짜 내가 어이없구나 아직 황제 그만하니까 버리고 이거 뭐라네? 두께 아직 말을 거라 액만 떠서 하는 맛도 정리니 이게 너희 걸 들었어 감히 뒤에서네 꼬무지니에서 버리는 거 모르겠다 나 기막음이 라고 뭐야 나를 보이냐 발떨게 거리니까 인수도 우리 와야 돼 나를 거 따로 집어서 하기 뒤에 이마들을 뜯어도 어린 걸 나도 집어 볼거 잔머리 리캄 크리스톤이 이런 거 오늘 밤 나를 입고 어떻게
ভাগ্যবান কি করিব তুমি খাবে কি খাদ্য